Мен Гайнетдинов Илгиз, Салаваттыкы райондан. Мен оқимын мектептен Ялгантау. Менің тренерім Митат Баритович. Яңғанта орта мектебінде шашки түнәрәген алып барам. Мен ikkinchi yıl o'sha tunaraqni yetakchilik etaman. Bizning shashki tunaragina 30ga yaqin bola yurdi. Ham men ularni turli yarışlarga yurtirga tirisham. Bizga bek ko'p yordam etadi Mag'arif yetakchilari, sport komitet ham maktabning yetakchilari. Biz shu zo'r bayramga shatlanib keldik. Bu yıl ikinci tapqir. Hem balalar o'zlari shug'ullanib, akanlab o'ta boshladilar. Men bek shatman shunday yaxshi bayramda uyushtirgan kishilarga. Hem alдағы turmush kelajakda o'ylayman-da biz qatnashamiz. Shu shashki o'yini bek o'tish matematikadan o'tish bilan ham logik fikrlauga bek yordam keltiradi. Яңғантау мәктәбендә спорт юнәлеше буенча әлбәттә безнең спорт юнәлеше югары кимәлендә, чөнки 15 елда сихәңдә була. Спартакиада буенча һәр вакыт безнең мәктәп алдынгы урында. Ул волейбол булганмы, баскетболмы, шашкимы, шахматмы, кызлар футболымы, теннисмы, һәрбер спорт юнәлеше буенча һөҗүмтәләребез югары. Аманат журналын ялдыру буенча нидә эш алып барабыз? Әлбәттә, безнең һәрбер класста Аманат журналына яздыру компанияһы бик әүдем бара. Һәрбер класста укучылар әүдем укыйлар бұл журналды, яратып укыйлар, көтүп алалар.